Eddakiika ddene dde tulimu neddo ediri ku ssaawayo gikebere wenenye obone obutekitiki buli bumekaye n'obwo bwene omala ojje mu comment section obuntereyo video eno gibwene bwireki awo nakolwa ensobola okubanga nkyazaako omusaada ko omusaada okubasaada bali kubanga boogeza abantu obwama mu busoga era nga we tubanga tubaze mu bantu abali nti bawonya amakomera oba bawunyusika amakomera oba basubira ojja mu makomera ndi n'omusibe nkwete musibe kati ni musibe sanga yosobola okubangula musaako abali kubanga bakubona ko channel ya Dr. Hussein Media. Okay, ntwala omukisa guno okwebaza mwena abali ku channel yaife ne yakabi TV yaife abanjete empulizagane yaife ey'okumukutu guno nti basebo ne banyabo muli mutya ye muje bale bayina lebe baba ne bamama abato n'abakulu amaina ne robozi nikunze Mubezi Geoffrey omusaada omuyise musobya ayenga mu ndongo kosa Jeff Piano sawa eno aline bankobe nti ali kunonezebwa wansi niga igulu era bwe twede ngo ina zabu sawa eno ni mubuge kuba akasimu obone akasimu ekira bo kikutukaku ngoka alina nakulinga kusimu yo bakunoni nonezebwa tujja nga tubona wane ntalo wajja nga odeyimbamu edo wangula wadi wangula abakoba nti gundi wakabi bakanti wakabi mukuvuma kiye kusobola okubanga lero kusobosoza okubanga edda mu kamera okusobola okubanga owaya kuninze olunaku olwaleero byatandika bitya ekirowoozo kyaida kitya okusobola okubanga ebizibu bino bina bikugwaku ebizibu byangwaku fine byangwaku tibyangwaku nti mubotamana kibonekana ni bisubira nti bizogwawo ariko batyasubira nti bijja kuwa nti babijja kuwanva mu mbeera eno gye tuli mu ssaawa eno kutwaliza walala so ensonga ye n'enkulu bitandika bitya we tuli kwenda okuinama omuntu atabona ku mboozi eno mu kutandika emboozi eno mu kutandika ndi musaada nzwala ya lugolole aye mpangalire bugembe wano we tuli oli kunfuna bulungi so webanga mpangalire mu bugembe wano we tuli nga tudda tuba ne baganda baife abamu abategesi ab'ebivulu bebaida bateka kukalo kaife nga era bwena bwaidi oli kunfuna bulungi ate kati endongo yona bamala kweta bwete fanya abandi bakobati babeeta biki emona tosobola kubengambwa kali kiri kuuna oli kunfuna bulungi so kati abembinganze ndi omu kubambya balinga embwa obulire ekiwuna nina okumana kyekiri kola ki nina okumana kyekiriwuna oli kunfuna bulungi so mera mba nzongazonga nawulira eivumbe oli kunfuna bulungi nakola kyekigwire ku kyalo kuno nayo niakuba nange oli kunfuna bulungi tibana kiboneka eri ekigwireka ku kitundu kyaife tujeyo okutubone muna bwe tutuukayo embeera teyali nungi gye batubisaamu oli kunfuna bulungi ngira bonaabona embwa yona bwewulira gali ekiwuno oba omukolo yona eja ate kyewunisa n'agibinga yena aba idi okulya nekyewunisa idi okulya ku mukolo kabiri oli kuba embwa yona idi okola ki idi okulya emmere oli kunfuna bulungi nga tibabeese mwena so wetutuuka ku kivulu ekyaliwo biseera ebyo tijyakyogera mayina n'abategesi tijyaboogera kubanga tikirizibwa oli kunfuna bulungi so bwe ntuukayo niba nange okwinjira naawe ali obuzibu kwali kwa lutalo nze nagaddagaddaku ngera kyamaniga ekyalo wengira mulukuddukudu nenjira aye bwe ninjira nga tiri kwala bulungi nakoba nti banange dolini itasha nkoze ntya balese kulya baali babiri batya bagala babiri nga ze nanfunire n'olwatugemera flash nkobye nti ayobaga ku gaadi ojja kwinjira aye nga tibakwese nga tibandese era tuwasasulwa ku kivulu ekyo tyasasulwa aye wawulira eivumbe eriri ku kyalo kyo nakuba nze nakanje bamboneku oliko nfuna bulungi bona bwe ntuuka eyo nagezagezaako okwaddaako okwinjira biki byadeema nze nga olede ni munda nikwena ano bakole ki bayinjire kati mulaba ekyasinga okuntolaku nene emitwalo emeka nga gyensigale mu nsawo nakoba engeri endi ndi bano bakyali bange abasatu kanje ndogere okunomu kuba tesitesi
mukobe ndi nanango miralo jange meka Engize ebiri ndikwenda nkuwa ebiri gino abantu bange bano bakole ki bayingire abasatu kubanga fine tuli kuwagira ate mu bubi ze fine mundikiza ninjire kirungi bembi nakuba kambawo ebiri bana banange bayingire muna abasada abo badema bakoba ati tuwakobye, this is a business, tuli kwenda sente baza sente muje ate engeri gyakyogeramu waliwo abantu okutyoboka kuba kwa amaani kubanga ku kyalo okwovira ino ndi bulungi abo bakalo bona n'abachipusi baali awo abantu ntu bano buno basada baidi Jeff ababoda bako Jeff tuli ku Jeff bakuswaza abantu abaloti nabo musingo bwo kitalo navaayo ndibona ali ndi kuvaayo eri ovubuko babwande tanga ndi ulanga nswaire kale kako bati kamukirabe mweyita bakabi kamukirabe nengo fudoli kubona lino namayizanga kubyemu kuna abantu abandi ebikondo kusikulagana kwaliwo likufuna bulungi so obuzibu bwe buva edukano butinga ifano mujinja ene ndamukirowoze nako association daifedire abantu abasinga batayo association babala wa kulya ayi tuzaiti sobola kulumukira alikufuna bulungi era nsabani mwabatesisa abatese bivulu kirowozeku nabembi abalwirewo mu industry mu kirowozeku ne promoters ngabi mwa Hussein n'ensonga gya muri mu kirowozeku ndisinga omwembi abafuni okunigirizibwa n'okujja nto nga tibamwese nafunayo obuzibu alumukirawa alikufuna bulungi so bwenveeyo nga nzaba kulumukira nakoba busungu buno omudinka ngomalirewa erina ndiogeire nakoba abatesitesi wano guno gundi tigusobole gusada gwa amaani ojja okuba oti ogweyimbemu akuyola yakuti amanako mudinka w'amaani ono owundi ono ngamba namusada ni size yange aye nga ate ebitabo ni connection mungi nakoba nti kuba nti obanje kwa Hussein media eyo olwaje Hussein ekiyakola ekyamaani yakoba ati muna olode kusobola ekyesobola okwamba kambagulire bwa maadhi muje munwe muyoyota amalobozi muje mulekanire ero yi so kati ensobi awo yase twajja ku media eyo twakalakata olikufuna bulungi aye byona obuzibu bwawe bwava twakalakata abasada ensonga damada javairo byona nebaza Uganda Police afande mubi nebaza management ya Baba FM nebaza management ya Bridge FM tiabasada abo fine waitwa bakosa ko yabya twabakosa twayogera brand dive twaenda okosa amaina gabwe era taga twagakosa alikufuna bulungi ayo kubita management dendogeireko ya Baba FM management ya Bridge FM ndikogera ku management tikogera ku bakoza management dabwe alikufuna bulungi management da Sanyuka ya ne yazitulitenga ya police kitwa batwese alikufuna bulungi mukutweta bambi tibatwese aibe bali kuwuliriza bidubo by'abantu ne batwa okalembereza sawa eno walenga ensonga dikali kuwa nti nawe ya mufribichi ai wali kwa kalembereza wazeno muliro nti mubabwine kwa kaya mumugemoyo mumubwine kwawo sane twali kwa kachi akalembereza kati esawa nino kyakwega kyakwegesa mu nsonga dine sawa dino ekyokwega kina yeze baganda banga bali kubona sawa eno kanso kembe anduliro muliro gwo kumeka gwo kubi amanya nirobozi kosa Jeff Piano bana simu detulina oba mwege okukozesa amasimu ni computer alikufuna bulungi mwege okumana emikwano jemulina alikufuna bulungi kintu kisobola kuba nti n'emikwano jene jemulina mulondemu ngoka ali kujja mu kamera kunafu yalina lya muntu soka weringirire nga iwo omuntu alikufuna bulungi twakola omusango n'abantu atuwera abantu nga 10 kubanga mu studio twaliwo bangi ayi kyankube ekikwe kyambala mu amaani kalonze abantu bameka basatu ate kali mu basatu abo bamala ba pointinga mu muntu mulala alikumfuna bulungi so kotewo question mark abebuze nti chi lwachi bajobo nanga 10 akoba ate bano bachaba 10 katufune mu kwa basatu memali kubanga babaze nti no ono butunakola ati ajakola ati onajakola ati ate kabiri no ye kotulino firaku so bana mweko kozama simu mwesonwe brand da abantu sawa ena abantu bali serious ulikumfuna bulungi abantu bali serious abantu bakambwe kumaina gabwe abantu bakambwe ku business dabwe abantu banivu ino kubula mu bwabwe bana mwesoni wabula mu bw'abantu
muve mubulamu bw'abantu kyensooka abaganda bange bavuka banange nti oba okaali kwogera ku muntu sooka weero olowoozo ojja kwogera ki ye bwana akiwulira ajja afuna muki oli kunfuna bulungi kyensobola okuba abantu saali n'abaliwulira balijja mu maiso. Okay, so essaawa dino omusango guno bwakukulingirira bwakwizizaamu kwainuma katontono musango kundiza inuma gutya mu byemaali bwakwizizaamu kwainuma bwakooti akasente kange kagira awantu awakyamu akasente okujja akakyamu kalina okujja akakyamu kuba nabeetegeka akasente ako nti ndijja akawali okulira musango losidi baawo ayikuba nti Katonda yanambye okusiza ku management n'enkobye danambyeku nakendezaako ebimu ku bitono bakutemeretemeire ekitono ino nti guno omusango guweza gujjajja musente ng'emmeka ye ono omusango lwafule gwali fayini yali ya bukaire 5 mu byokusagirira bali babasaba miliyoni 5 miliyoni gati era nkyogera musango gwajjamu ki maiso aye nga lwafule fayini gali miliyoni 5 babagemyegemyemu batugemagema munku era omwene gwe batugemyegemyemu tijagwogera ogotagwogera aye wendikwenda obe n'obwongo kuba buti ku miliyoni 5 bagemyegemyemu batya kyekibuzo dakisigaza kati gena obanga olina fayini ya miliyoni 5 mwetindidde ku bantu beetegefu musango guliyo bakusomeire computer bagita computer computer misused baje kusomeire musango gwidi kwajomeza guli mu cyber bullying era kasawa yana ndio mu ku bantu abasoso okwiza omusango gwa cyber bullying mundongo mwiyinda gano mundongo kwegamba kati nibwo wulira bwa wufa ku kyalo osoka walengeza wabo no banani mweneyo toka aja kubivulira takwese ngano ni ayoji ngokalikose bana atene chini mwego kuja ntu babese oba basobola okuwera ekitibwa n'ekintu ekindi abategesi tubale mu kwa magezi mongeremo baki obendala aliko nfuna bulungi niwo bayo Hussein oja mu kyale mayuge ngotwaire mwembi oba ngotwaire kivulu bakoba ati wali wabembi bawo munde dondi Sharifu ayembe ni chairman waife wano tibawo timu bubi aliko nfuna bulungi kubanga nze njo kujja ntwaye tiwande sense mba ina chembaze ngomu tilutalo aliko nfuna bulungi kati wuliro tyanga ekivulu kiri wano anga balese bembi baba fubira bonka bagabana nieno bonka bane kiba kiruma ayi wano bali batwere woko kwa bembi abaliwa batola wo ku Sunrise yayemba tiyayemba ntera mutiwe mwatankula entalo twatankulanga tumazanga maze kwemba banga kali kwemba anti yena yali alina imwe alina abantu bakwenda yeno okusika ekidegere kyokanga yasasulwa mulala kati yebo yanjira bamu okwemba kubanga ekidegere kyademba yanjira munda nga akire performing oleka tegera jona tiyo musango tigwamugema ino tegwamugema ina yangira yena bande mugemye kuba na aliyomo kupo emima kukyalo kuno era ekintu zena kyano nyo ino obongo nakoba nti omusadono ku munwa gwalina lwaki bali kumutembali ate nga yali kabwa jombira wekintu ekyo nze nibanonanze so ensonga edo bana mudi wa amatu funa nanti ensonga dino nti video dino datambulira mu studio yo kyo kizabuzibu kya studio katolo mwene media yena galira gakomba so mukulu wena mwene media oba Chatule TV Chatule TV anyway kana kalowoozo kali kujja yemwe aba media abalina media abalina TV damani ba TikTokers abamani bulobona ensonga nga ejja kuletera obuzibu jesoniwe so kojiwa time ojesoniwe olikumfuna bulungi oli ebivumo kati omuntu asobola oliyavume kunani ku media oyo akole kino yakikubawo akole kino kati wowe no media wena watawo akole kino olikufuna bulungi so kiba kimunafuyamu kwaye nga yena edijja mogera ku binyo muganda wange era ngulitiniye ngulitino tungulito nkyazana wano kweli kile n'ekindi Hussein mutuyambengako musanukire ku ebirungi okusinga ebibi olikufuna bulungi fe twembye nine nemba mpya kaningi ayeza muntu alogera kwa erotya alwawolere nti jefu yavumya omuntu nkobye ni Baba FM ya post zekiwandeko kigambo kiti yasobere kukisoma alwabone magambo police gaigulu nabona jefu byano wakati yawo kuba nti akiba omusinde gwa bali mubitirivu tiri bacha kitegeeza ki atulabone kigambo police nga kirimu nabona amaina gaife gansa once kaba wanted
nako bandikala bano babe postinga lwemba lwange kano kiba kyayongeire so bana mulekere sanukira bibi byonka n'ebirungi tubirina. So olunaku olwaliro mbe ne Jeff Piano tujja kwogera ku lwemba sana oluyaka Robero jaleka kunsi katugeze nti omuntu afiire ng'alese olwemba singa we babeere bakusibya obero olina lwemba kyoluyaka namene olwemba oluyaka balweta lukali na waleta pressure nina kemba baketa pressure Ekivulo kiri ngameka 14 15 29 ubampa andike buwandike 29 ogwokuna wala wanga ayenda okulopa 29 to yowe nawe tulikirowoozaako olwemba balweta batya kati oluyaka luno lwobero lijaleka kunsi olwemba balweta teweteka ku pressure ayi munene mbali nodona obadibika naye mbake baketa teweteka ku pressure ana malizanga pressure jembele kwa inuma oni zajidi so nakemba kali wasawe na kayaka bana isaba nabe batwagire ku omwembi bokola ku challenge mulwemba lwa mwino esa kutola kwabe Kampala babikola kitofu ayi tulina bajeno bagano balowoza nti bakitalo ino zene uni abembi batukolera ku challenge bona timu bubi oli otyanga ndekuira kemba kayaka ngane kuira kemba kayaka tina yata mu ka challenge aba na wayongeire yeito tina bebe abayongeire ate ni tina bebe ine kevuloyo ine chivu nchidi bulungi chidi bulungi chiri mugwa kunanga 29 zita 29 nawe bulanga ene wabantu be bulanga ena kudomwe zinga 29 ogwokuna twagire tina baby ayo oli tina baby no akali kutimba kati eno yo tojja kugyayo nga tubakweseyo kati yo omuntu nga ndibwanta ntimba yeshiteeka kati ale kati ane enonge jafuka kibuli kati tinamba naye chali wange mukwano gwange tiyataka kuntimba ndabwira ngo banti nikwamba alikufuna bulungi era ina bwade menkera ngafuna ebibye ayi kati kuba naye ati owogabira abantu abo amaina g'abantu kikulu mulekere kuta amaina g'abantu mu bintu omwo kati no yoline ngeri omu bitakumba lyoti mwene yema nati mwana alikoze omwana ne yateire ekivulu ebulango naye totamuna bulanga wakoze ekivulu wadema kundeta osobola ngoli bitotyo idukya tina muwalabo ne kabulungi osobola kuboti abagala baboneka obulungi mulekere kola bivulu kusumbuka abantu nga timo betegekeire nga toyogera na linali azira bwana aleta video yako byenzi alikumfuna bulungi so aye kuta amaina g'abantu panange mu video damu wali omaze na kuimeka nga toli okuva police yatandika okuyiga ate mbaire India ni dole ne muzenduro okulya ngala patite nzira ngala patite yene nzira ngoluja ku TikTok nokola koti ogwa kwigulie nti Jeff Piano ngani wano wene wendi ndi hapo toli kumanambira jani muri hapo down era ekirungi nti otukolanga tuli live faster osokage mame watayo okay so nongera okuba ngamba tegeeza banange ife tutulimba Dr. Hussein ndina langi yange bajeta Zabu Paints era nga ndakusaba omwembe gwebeta tina baby muba sponsor owabe woko Dr. Hussein Paint once kati oyo ndo poster yawe tete sobola obo jakola yeye ndi sobola dino kubanga dina wedinga basaposa bani ku ticket tibabako babako atenga dafulo bai